Dobrodošli u prvi podcast udruge Budi nas dijela. Ja sam Ana Manzin i u ovoj emisiji pričam sa Ivom Janeš, koautoricom knjige Zeleni život VG mama, riznicom znanja o biljnoj prehrani temeljenoj na znanstvenim činjenicama. Prošle godine je revidirana ta studija, ponovno je potvrdila da je dječja leukemija usko povezana s konzumacijom hrenovki, a mame među prvom hranom, nažalost, svojoj djeci daje hrenovke. I Gogom Katalenić, psihologinjom i psihoterapeutkinjom. Roditelji će često reći, koliko ja znam, da nemaju vremena se baviti prehranom, da nemaju vremena nakuhavati obroke, da nemaju vremena učiti. I ono što bi ja zaista htjela potaknuti, da je to je dugoročno dobro, jedemo cijeli život. Pričat ćemo o dječjoj prehrani u vrtiću i kod kuće, kako dobiti VG meni u vrtiću i razloge zašto bi trebali uopće više vremena posvetiti hrani. Ako vam se sviđa ovaj video i voljeli bi ih vidjeti još, postanite fan udruge Budi nas dijela. Više informacija na www.budabolzagreb.com. Bog cure, hvala što ste došli. Pozvala sam vas ovdje u udrugu da popričamo malo o dječjoj veganskoj prehrani u vrtićima i kod kuće. Prije 5 godina je održan sastanak gdje je raspravljano o uvođenju VG menija u vrtiće. Sastali su se prijatelji životinja, ti si bila na tom sastanku? Ja sam bila na inicijalnom sastanku, a onda kod pravobraniteljice nisam bila, ali su bili i doktori i nutricionisti i cijela ekipa koja je radila na tome. Znači to je bilo prije 5 godina, što se od tada mislim bilo prije 5 godina, ništa se puno nije promijenilo, osim što smo, jedan od argumenata nakon tog sastanka je bio da fali dovoljno stručne literature, pa i kadrova, pa smo mi napravili knjigu. To je knjiga koju smo radili magistra nutricionizma Ivana Šimić i ja u suradnji sa doktorima koji su radili i recenzije i to je u stvari temelj svih prehrana, onda poseban naglasak je stavljen na biljnu prehranu. I vrtići su dobili te knjige? Ovako, za vrtiće se prije 2 godine napravila posebna jedna knjižica. Koja je bila namijenjena baš za vrtićku populaciju gdje su Ivana kao nutricionistica i prijatelji životinja napravili taj jedan mali projekt gdje su napravili u knjizi i primjere kako bi to izgledalo u praksi, znači kada bi vrtić provodio biljnu prehranu. Oni su to dobili, ali mislim da je to završilo negdje pod stolom ili u smeću. Da, nažalost. Znam, da, jer u našem gradskom vrtiću još uvijek ne postoji vegetarijanska opcija za meni. Što misliš, koji je glavni problem uvođenja vegetarijanskog menija u vrtiće? Gdje je zapelo? Zašto? Pa ovako, znači vegetarijanski meniji se najavljuju na gradskim skupovima o prehrani vrtićke dobi već godinama i oni postoje, oni doista postoje. Kao i uvijek zapne na nekakvoj administraciji, odnosno nečim interesima, vrlo jednostavno. Dapače, na tom zadnjem skupu vegetarijanska prehrana je najavljena kao prehrana budućnosti. Upravo zbog toga što kvaliteta mesa koja se daje djeci je ispod nivoa, budžet za pripremu jela je vrlo malen. Kuhinje jednostavno nemaju kadrove koje bi to mogle dobro izvesti, odnosno to je sve lako izvedivo i mi to iz prakse u stvari imamo jer moje dijete je imalo vegetarijanski meni i ja sam zbog toga jako zahvalna, a u stvari problem je još jedan, roditelji koji nemaju dovoljno informacija, ne znaju neka svoja prava i zato što nismo dovoljno proaktivni u stvari po tom pitanju. Da se od sutra svi vrtići prebace na vegetarijanski meni, što misliš kako bi roditelji reagirali? Taj projekt već u stvari postoji vani i to se i sve češće događa i u principu bilo je dobrih i loših reakcija. Znači to opet ovisi o nekakvom znanju, otvorenosti i o samom svijesti roditelja. Znači oni, ako i tako i škole, već su ti projekti tipa u New Yorku i to je već živi godinama i jako su dobri rezultati. I djecu su ispitivali upravo o takvom meniju, što misle i svi su to jako lijepo prihvatili. I ono što je najbitnije, obnovili su znanje o mnogim namirnicama. Puno kvalitetnije su jeli i baš su dali primjere kako im u školi apsolutno ništa ne fali. Kada dođu doma, ako žele nešto pojesti, znači što nije biljno, pojedu, ali u školi su apsolutno super zadovoljni i dapače tu se onda povezuje i da radiš svoj vrt. Tako to je jedan cijeli koncept koji ide uz taj način prehrane. Da, kod nas teško.
Kod nas ima par privatnih vrtića koji na taj način rade. Da, ima par privatnih koji to pokušavaju, to su najčešće onda valdorfski vrtići, za koje smo mi također radili menije. Znači ono što je uvijek najbitnije je da je nutritivno to potpuno. Znači da obrok doista bude cjelovit i kvalitetan i da djetetu ne fali ništa od nutrijenata. To je i naš cilj. Znači da educiramo ljude da se nekakve potencijalne greškice koje se događaju na svim vrstama prehrane ne bi dogodili. Ali opet dolazimo do jednog drugog problema, što je opće znanje o hrani i prehrani kod nas vrlo šturo i vrlo nebitno. Znači meni je bio prioritet naučiti što više o hrani, o biljnoj hrani, a većini ljudi nije. Znači vide ono što vide u novinama, to su najčešće nekakvi sponzorirani članci, znači ne znaju iščitati prave informacije, ne čitaju dovoljno, ne educiraju se dovoljno, jednostavno nije bitno i tako i mnoge namirnice u stvari padaju u zaborav koje su vrlo pristupačne, fine, naša super hrana, tako da je to jedan onako kompleksan problem, nije samo jedna stvar. No mi se sviđa da na grupi ima stvarno puno tih fajlova i može se svašta naći, puno informacija. Potpuno besplatno, tako je. Da, mi smo prije 5 godina napravili tu grupu sa ciljem edukacije. Znači na našoj grupi su i doktori i stručnjaci i najbitnije to nekako iskustvo. Mama koji su već po, druga generacija, znači baka je bila vege, mama je vege ili treća i sad je ta cura rodila svoje dijete. Znači imamo stvarno onako jedan dugi niz točnog prenesenog znanja, a sve podatke koje stavljamo to se revidira i ono što mi dajemo, kao što smo i u knjizi napravili nekakvih 10 stranica nepristranih istraživanja, najnovijih istraživanja, te informacije se mogu provjeriti. Tu knjigu smo podijelili i doktorima kao i stručnjacima i to je bila poanta da ona dođe u prave ruke, ali je apsolutno super i za cijelu obitelj i klinci obožavaju i bake i dede koji možda ne znaju tematiku, pošto je tako lako pisana i čitka, onda ju vole pročitati i stvarno skuže se od prve, nije pisana prestručno. Zašto uopće ljudi postanu vegani ili vegetarijanci? Prehrana ima puno veze sa našim obrascima, znači ono što smo naučili u obitelji i najčešće onda znači djeca jedu ono što im je ponuđeno, znači ono što im privrede roditelji, bake, djedovi, ono što imaju dostupno u vrtiću. Onda negdje s adolescencijom, znači oni zapravo počnu imati puno više izbora i puno više mogu donijeti odluke. Neki naravno nastavljaju sa tim obrascima koji su naučili u obitelji, a neki imaju potrebu zapravo eksperimentirati. I onda između ostalog, znači neke počinje zanimati veganska prehrana, vegetarijanska prehrana, makrobiotika, ayurveda ili već različite prehrane i onda s vremenom zapravo kako odrastaju, kako postaju odrasli ljudi, onda uglavnom ljudi nađu nešto što njima odgovara najviše i koje su njihova uvjerenja. Zbog čega su ljudi vegani, kao što sam rekla, znači jedan dio je obrazac, ono što se naučilo, jedan dio je tog eksperimentiranja, jedan dio je zapravo velike empatije prema životinjama i zaista ne žele sudjelovati ljudi u okrutnosti. Mislim da su to nekakva 3 glavna razloga, ali isto tako mislim da je važno gledati taj jedan zapravo kulturni kontekst gdje u različitim dijelovima i same naše države se jedu različite namirnice. Negdje sam pročitala, ali neko mi je rekao da u Slavoniji ima najviše vegana u Hrvatskoj. Zato što su najgore stvari monstruozne vidjeli. Da, točno. Najgore, najmonstruoznije stvari se upravo događaju u tim nekakvim zasilcima. Kada djeca uopće shvaćaju da jedu, da je meso životinja, kada taj koncept postane razumljiv djetetu, kad dijete shvaća riječ ubijanje? Pa ja bih rekla da početak nekakvog shvaćanja može biti između 5., 6. do 8. godine, da je to nekakav početak, ali zapravo konačnost smrti i konačnost te nekakve okrutnosti i umiranja, bih rekla da to tek počinje onako neko dublje shvaćanje u adolescenciji.
Tako da zapravo mala djeca, oni ponavljaju ono šta čuju od roditelja, ali ne mogu to shvatiti. Oni ne mogu shvatiti zapravo šta znači, na primjer, konačno života. Ono što sam čula, uglavnom što piše po literaturi, da oni misle da je to zato što je onda neko zaspi, imaju taj osjećaj, to jest povezuju na primjer umiranje sa odlaskom kod Boga, odlaskom prema zvijezdama na nebo. Na nebo, da. Tako da taj koncept zapravo djeca, pogotovo vrtićke dobi, zapravo ne mogu biti svjesni. Postoji određen način u psihologiji također kako se nešto uči. Prvi obrasci kojima dijete uči je upravo preko lika životinje. To su nekakve patkice, nekakve igračkice, nekakva životinja kućna koju dodiruješ i upravo na taj način se uči empatija. Empatija se uči kao i socijalna inteligencija i to ide od doma. Isto kao i okusi. Okusi su potpuno uvjetovani. Okusi se uče i nadorađuju. I znači mi smo, to sam ja pisala o tom gnjezdu našeg doma i ono što ja pokušavam svojem djetetu i ja i moj suprug i bake i dede dati, taj osjećaj koji mi gajimo i zašto smo odabrali takav put na jedan nježniji način odgajati svoje dijete i svjesni smo toga da će možda u nekom trenu to dijete i odbaciti to što smo mi njemu dali. Ali kada prođe tih 30 godina i kada dijete kao i svi mi, ti korijeni nam ostaju, više se ne moramo nikom dokazivati, možemo biti ono što mi doista jesmo. I u nekim slučajevima kad neko u nekom trenu, kažem, odbaci tako taj stil života koji smo tolike godine imali, najčešće se poslije te dobi vrati upravo tom korijenu koje je ostalo. Upravo zato što imamo doma tog psa kao primjer, mi vrlo jednostavno možemo objasniti ono što je. Mi našeg psa ne jedemo, on je životinja, dok negdje u drugim dijelovima zemlje se upravo taj pas jede. Ali za nas razlike između psa, svinje, piceka ili ribe nema, jer ispod kože smo na kraju dana svi isti, imamo svi istu krv i zato to ne jedemo. Znači, i onda dijete lako povezuje da je životinja tu, a kad se na televizoru nađe svinjska noga ili pileći but, ja ne vidim pohanac, niti moje dijete vidi pohanac, moje dijete vidi ono što to doista je, to je svinjska noga ili krilo od piceka. Znači i to je taj problem. Prvi obrazac učenja preko životinja, a onda roditelji odvajaju dio sadržaja koji je na tanjuru s onim koji je prvi obrazac učenja, to je životinja. Znači, ne žele spojiti, jer dijete kad shvati da jede upravo tog pilića kojeg tako voli, kojeg mu je toliko drag, kojeg mu je toliko sladak, da u drugom trenu na tanjuru ta djeca budu razočarana. Djeca kad shvate istinu budu doista razočarana. Onda roditelji to brže po tepih da se može jednostavno nastaviti dalje. Čast onima koji ipak poslušaju i vide da je djetetu to bitno i žele ići u nekom drugom smjeru, to apsolutno podrška takvim roditeljima. Kako djetetu u krugu obitelji približiti vegansku ili vegetarijansku prehranu? Kako je učiniti zabavnom i ukusnom? Vrlo jednostavno. Dijete uvijek uči po primjeru onog što vidi. Znači, u samom početku ja sam Milu već počela uključivati u pripremu obroka, odnosno mi smo krenuli govoriti zašto je neka namirnica bitna. Znači od cijelog toga smo napravili jednu pozitivnu priču. Ono što je uvijek najbitnije u svim tipovima prehrane, da je to jedna pozitivna afirmacija prema hrani. Hrana nikad ne treba biti prisila, nekakva kazna, hrana treba biti ugoda. Ali ne fiksacija, znači to ne. I zato smo mi krenuli odmah od početka govoriti zašto nam je mrkvica dobra, što nam radi našim očima, znači približavamo te namirnice i zašto je ta prehrana bitna, što to radi našem tijelu i ona postaje automatski zabavna. Samu knjigu smo koncipirali tako da je ona vrlo zabavna uz te likove koji nešto pričaju. Imamo naše super junake, znači djeca su ih genijalno prihvatila, znači jedna mala koja nije htjela uopće jesti kelj, kada je pročitala priču o kelju koji prvo priča u prvom licu i predstavlja se zašto je bitan, bez problema je počela jest kelj. Znači postoje razni načini kako, pa čak i za picky eater se, znači postoje stvarno mnogi načini na koji vi možete hranu napraviti zabavnom, ali najbitnije je da je ona ukusna.
Znači, mi sve što radimo jako fino. I onda to nije problem. Znači, moja mala je doslovno gurman, ona zna kad nešto nije fino, zna da nije fino. I sva djeca koja dođu jest kod nas, koji su svejeti, oni to bez problema prihvate, zato što uvijek napravimo da je poznato i da je fino. Kako hrana može postati odbojna, recimo? Da, ja bih naglasila taj dio da hrana zaista treba biti hranjiva. Zato je hrana. Znači da ona nama treba biti ukusna, fina i da bi mi trebali doživljavati zadovoljstvo. Znači ono što ja u svakom slučaju mislim da bilo kakva, ovo što je bilo spomena, znači bilo kakve prisile ili jest nešto samo zato što je zdravo, da generalno ne donosi dugoročno dobre efekte. Znači ovo što si ti, Iva, spomenula, znači taj dio od najranije dobi, da se djeci približi kroz priče, na razini da oni razumiju, znači da ta hrana, zašto je ona dobra za nas i da ona ima nekakvu onako lijepu funkciju i da nas hrana zaista hrani, da nam zaista daje nešto. Gradimo se s toga, to što pojedemo s toga se gradimo, da. Onda kroz to šta jedemo, kako jedemo, istovremeno da činimo dobro, da ne činimo nikom nažal. To je nekakva poruka koja mislim da je važna. Koji je najveći mit koji ljudi imaju o prehrani na biljnoj bazi? Da li, po meni, mislim da ljudi, prvo što mi ljudi kažu, ali dijete treba meso, ne, trebamo. A ja mu kažem, ali ne trebamo, ne, i onda tu uvijek dođe do nekog raspleta tog razgovora i nekak oboje mislimo to što mislimo, nikad se ne uspijemo zapravo naći u tom razgovoru, jer on misli da treba, ja mislim da ne treba i to je to. Ne. Argumenti uvijek. Uvijek argumenti u tom, znači mora biti suvisli razgovor. Ti kada doista nešto argumentiraš i barataš tim svojim znanjem, i još jedna bitna stavka, znati s kim se upustiti u takav razgovor, s kim ne. Ja sam nekak, po svom iskustvu pričam o tome samo s prijateljima, ali sa nepoznatima jednostavno nemam vremena se upuštati više u takve razgovore. Ne? S nekima pozitivno, s nekima negativno, ali kad vidiš da ne ide, kad možeš procijeniti karakter čovjeka, ti možeš sva znanja, sva istraživanja, sve dokaze staviti pred nekog kad neko nije otvoren za tako nešto, teško. To nema smisla, onda gubiti vrijeme. Ja bih rekla, prva stvar je znači otvorenost. Znači otvorenost za učenje i za istraživanje. Znači, vjerujem, svi mi imamo nekakve stavove o hrani, nekakve obrazce, nešto što smo naučili usmenom predajom, šta je dobro, šta nije dobro, bez nekakvih zaista provjerenih informacija. I mislim da je jako važno uz te provjerene informacije, znači nutricionisti, ja vjerujem da oni imaju sada puno više znanja nego što su imali prije 30 godina. Prije 30 godina mislim da se proverbirala kao jedna vrsta prehrane, ne zdrava prehrana. Sada se jako u obzir uzima i taj individualni pristup, znači tko smo mi kao osobe, od čega smo mi građani, kako mi svoj život vodimo, koliko smo mi aktivni, znači s obzirom puno parametara je tu važno i s obzirom na to kako živimo, različiti nutrijenti su nam potrebni. To mislim da je jako... I u kojoj dobi, u kojoj životnoj fazi. To je strašno se promijenilo, da, bilo je mnogih tih nekakvih zabluda, ali kažem jednostavno, ne znam iz kojeg razloga, evo ljudi i dalje recimo, znači dječja leukemija je, evo i ove godine ponovna studija provedena, usko povezana sa konzumacijom hrenovki. I to je izdano čak i u nekakvim dnevnim tiskovinama, to nije neka teško dostupna informacija. Čak je HRT prikazao dokumentarac o mesnoj industriji gdje je bila ta žena, znanstvenica koja je upravo tu vezu otkrila prije 15-20 godina. Prošle godine je revidirana ta studija, ponovno je potvrdila da je dječja leukemija usko povezana s konzumacijom hrenovki, a mame među prvom hranom, nažalost, svoje djeci daje hrenovki. Znači tu je već pokazatelj koliko mi ne baratamo onim što je dostupno oko nas i što je eto tako nekakva usmena predaja kako ćemo, lako ćemo, a u stvari većina nekakvih bolesti današnjeg vremena upravo nastaje već u najranijoj dobi, znači preduvjet za to se radi
Ili evo, banalan primjer, znači kardiovaskularne bolesti su usko povezane sa konzumacijom životinjskih proizvoda. Netko ima srčani, dođe kod svog kardiologa i kardiolog mu kaže nastavite jesti kako ste jeli. Pa kak? Zato što se jednostavno više doktori nemaju vremena, ne stignu, oni nutricionizam imaju 1 semestar u cijelom svom školovanju i to je to. Kasnije su oni baš za taj fah za koji jesu i tu obično i staju. Rijetko ko od njih ide na PubMed, koja je njihova stručna literatura gdje se sve te informacije mogu vidjeti, najnovije ne čitaju ili jednostavno ne povezuju ili im nije bitno. I onda, eto, tako pacijenti dobiju opet neke potpuno krive informacije, ako se sam ne krene educirati. Primijetila sam da u bolnicama kad otkriju neku bolest i zahtijeva posebnu prehranu, onda se u bolnici dobije onaj papir kao te posebne prehrane koja je zapravo jako nije dobra, nije baš kvalitetna. I onda ljudi to prate jer nemaju ništa drugo za pratiti i onda bude još gore, ne? Imam par primjera, ali neću sad spominjati. Da, to je opći kuršlus, evo, to je sve što ću reći, baš opći kuršlus vlada na sve strane. Da, tragikomično. Kako razgovarati s ravnateljicom, zdravstvenom djelatnicom u vrtiću o veganskoj ili vegetarijanskoj prehrani? Na koji način ja mogu nju uvjeriti ili jednostavno dobiti taj meni za svoje dijete? Postoji točno zlatno pravilo, špranca koju, ali to je dobro, znači ono što mi stalno govorimo, znanje je vaša sigurnost. Znanje jedino možete steći tako da krenete učiti. Ja stavim 1001 informaciju u datoteku koja je potpuno besplatna, dostupna, ljudi nisu voljni ni pročitati. I onda tu već gubimo bitku u startu. Vaš cilj je da ste vi doista ako ste se odlučili za takav tip prehrane, znači vi morate znati u što se vi upuštate i da ćete se susretati s određenim pitanjima. Ta pitanja ćete upravo dobiti i na tom razgovoru sa medicinskom sestrom pri upisu u vrtić. Oni imaju određena pravila po kojima moraju djelovati. Zadnji dopis koji mi je došao je vrlo onako taktički napisan, gdje se na početku zaplašuje, a na kraju je ključna rečenica da se u principu zbog uvjerenja, religije i zdravlja djeteta takva prehrana treba upravo osigurati. Oni se svi prime tog prvog dijela, a taj dio koji je u stvari gdje se govori da se djetetu, jer na temelju UN-ovih prava o djetetu i raznim još pravima koje postoje za tu tematiku, taj obrok bi se trebao, ako se recimo po vjerskoj osnovi osigura nekom koji je musliman, ako se alergičar, znači to mi je isto, evo, alergičan na jaja, sad dođete vi na razgovor i neko vam kaže, ali ne, on mora jesti jaja. Ja vam govorim, on je alergičan na jaja, ne može jesti, znači, ali već postoji način, već je napravljeno i za alergičare, znači kažem, meniji postoje. Ono kako vi razgovarate s tim djelatnikom je tako da se sjednete preko njega sa informacijama koje imate, s kojima baratate i adekvatno odgovarate na ta pitanja. To su najčešće nekakva zastarjela mišljenja, poput toga da je soja estrogen, što uopće nije kravlje mlijeko, je estrogen jedino može proizvesti majka sisavca, a soja je fitoestrogen, to je velika razlika, ali oni su to negdje čuli, to je ostalo i onda eto nećemo mi uvesti tofu u vrtić. Potpuno krivo. Znači vi onda morate imati te informacije da ih adekvatno objasnite i oni kada vide da vi znate što pričate, onda dolazimo do točke gdje možete postići nekakav dogovor. Naravno da je tu jedna od ključnih stvari da imate potvrdu od doktora da je vaše dijete zdravo. I onda tu sva priča staje, oni su dužni po zakonu osigurati vašem djetetu adekvatan obrok. Odnosno postižete dogovor gdje ste vi voljni i to svakako molim roditelje da rade, ako se postigne taj dogovor, da se tjedni meni prati i da se adekvatno zamijeni namirnica koja treba zamijeniti meso taj dan u tom obroku. Znači vi kupujete gotov proizvod sa deklaracijom, donosite u vrtić i oni pripremaju pohani seitan, komad tofua, bolognese, polpeticu, što god treba da bi se upotpunio taj meni koji oni ne mogu ispoštovati. Ali recimo, evo, već nije problem, moje dijete uvijek imalo biljno mlijeko i biljni jogurtić i to je zato što u vrtiću već postoje alergičari. Znači, tu je sad samo stvar nekakvog sitnog znanja i sitne
sitnih modifikacija u kuhinji da se to doista vrlo jednostavno i lako izvede. Oni često kažu nemaju dovoljno kadrova, ne treba ti puno kadrova, ovaj čušpec koji kuhaš samo ne staviš komad mesa koji inače stavljaš na kraju. Znači to je jako lako izvedivo kada dođeš do točke dogovora. Ali je problem to što su roditelji zaplašeni i što se na tim razgovorima događaju strahote, gdje se roditelji zaplašuju socijalnom službom, gdje se roditelji zaplašuju da ubijaju svoje dijete. Znači, i na tako nešto morate biti spremni upravo svojim znanjem i argumentima. Jer kad stanete pred čovjeka ovako sigurno, kao što ja sad stojim pred tobom, pa ko te može pobiti? Niko te ne može. Ti njega učiš kako u stvari stoje, jer ima potpuno iskrivljeno mišljenje. A na kraju dana ajmo se pozvati na ta prava koje imamo. I dok se mi ne pokrenemo po tom pitanju i dok mi onako skrušeno govorimo da može, ništa se neće promijeniti. Što više bude zahtjeva vegana i vegetarijanaca u vrtiću, to će se više ta tema otvoriti i krenuti nešto raditi po tom pitanju. A najgori argument mi je, evo, to dijete je došlo kao mama je tražila da bude vegetarijanac, mi smo rekli ne, evo sad dijete jede sve. Znači, to je onda najčešće kao njihova pobjeda. To je potpuno krivo. Ja ću u opisu ovog videa navesti na koji mail i broj telefona se ljudi mogu javiti nadležnim institucijama ukoliko su nezadovoljni prehranom u vrtiću. Na grupi Zeleni život VG Mama ima baš obrazac koji se ispuni i pošalje na sve te adrese, tako da nadam se da će nas biti što više, da ćemo moći nešto promijeniti u vrtićima. Oprosti, još jedna mala napomena. Ovo je specifična situacija za grad Zagreb. Recimo Petrinja, Sisak i drugi gradovi imaju jednu pozitivnu praksu. Jer o ovoj odluci kod nas isključivo ovisi o našem gradu koji pobija čak i instituciju iznad sebe, što je Zavod za javno zdravstvo. Znači, to je jedna onako jako specifična situacija grada Zagreba, ali da, treba iz svih gradova urigirati, apsolutno. Zanimljivo mi je to što moja mala ide 2,5 godine u vrtić, no nijednom nismo dobili nikakvu anketu o zadovoljstvu prehrane u vrtiću. Da li vrtići uopće provode takve ankete? Da li ih zanima da li su roditelji zadovoljni prehranom? Ne. Kako to? Pa tako to, zato što su oni pjevaju kako neko diktira i prije 2 godine su revidirani ti meniji, napravljeni su kao malo updateani meniji koji su se pokazali teško izvedivim u vrtiću, ne znam zašto, ali niko nikad roditelja nije pitao koji su na klasičnoj prehrani, da li su oni zadovoljni prehranom svog djeteta, barem evo koliko ja znam, možda negdje to drugčija praksa, ali za ove vrtiće koje ja znam niko nije pitao, pa ni mene na kraju krajeva. Hrana naših baka, grah, repa, kupus i palenta, većina nas nije mogla smisliti dok smo bili klinci, više iz razloga jer smo bili prisiljeni to jest, nije bilo zapravo druge opcije. Nije fino napravljeno. Nije bilo ni fino napravljeno, a sad u starijoj dobi počinjemo cijeniti benefite i priuštivu cijenu tih namirnica. Kako djeci približiti takve namirnice? Da li tvoje dijete voli sarmu? Da, apsolutno. Ubija sarmu. Biljnu, da. Nema tu kad je okus fin, onda nema greške. Najčešće kad su jako mali, onda im je taj kao kiselkasti, jaki. Oni imaju tendenciju prema slatkim okusima, to je tako priroda napravila, ali jednu namirnicu probaš dati i ne odustaješ od nje. Znači, onda u različitim životnim fazama, znači nakon godinu dana, nakon godinu i pol, kako god, znači ona nije tako tu sarmu jela kad je imala 3 godine, ali sad kad ima 8 godina pojede sarmu i pol, recimo, koju baka odlično, ja uopće ne radim, baka ju radi i ona bude prefina, ne? Tako da ne, to je sve stvar kako ti to napraviš i ako ti nije napravljena neka trauma vezana za namirnicu iz djetinjstva. Znači, neko je nekog silio da jede tu repu svaku srijedu. Mislim, katastrofa, više neću okusiti u životu. I onda ju eventualno okusiš tako na neki drugačiji s dimljenim tofu, onda unutra nije nečija noga ili nešto tako. I to je već drugčiji šmek, nije teška, nije masna. Znači, možda neki malo drugačiji začin i tebi ta repa može opet postati fina, ako je daš šansu, ako to nije neka duboko urezana trauma vezana za neku namirnicu. Koliko je bitno, znači, dijete ne silit jesti? Iznimno.
Znači, djeca će jest onda kad su gladna. Mi roditelji obično imamo nekakve ideje kad bi dijete trebalo to jesti i koliko bi trebalo jesti, ali vjerujem da se kad roditelj pogleda malo u sebe i sam bude svjestan da nismo isto gladni u isto vrijeme, da nam se isto ne jede svaki dan ista hrana, nego da imamo preferencije i da se to mijenja. Tako u svakom slučaju je bitno djetetu ponuditi hranu i imati apsolutno razumijevanja i dati nekakvu pozitivnu povratnu informaciju da dijete pojede onoliko koliko je gladno. Ja ne znam nijedno dijete kojima je hrana bila dostupna, a da je zapravo bilo gladno. Da. To je pojava. Mislim da je važno, znači, uparivati tu hranu sa nečim pozitivnim, to si ti pričala isto o tome. Da je to zaista jedno pozitivno iskustvo koje nam čini zaista dobro. Da, znači, kako prezentiramo. Da, zaista nam čini jako bitno. Ako imate picky eatersa, znači neko ko ima problem s teksturom, ima problem s određenim namirnicama, onda tu uključujete vašu kreativu. Ono što smo mi uvijek govorili je da onda na što manje prostora uključite što više nutrijenata. Jer pamte da onda pojede dijete kad pogotovo tako loše jede, a sva djeca prolaze nekakvu fazu nejedenja, pa i moje ju je imalo, gdje si onda u panici i sve pratiš ili sve u redu i to je normalno, to je ljudska reakcija, ali ni tada se nije događala neka prisila, odnosno nisam davala samo ono što prolazi, nego sam svejedno nudila i te druge vrste jela. I bilo je dana kad bi pojela, kad ne bi, ali onda sam ja našla način u gustu juhu upasirati što više toga, pa ubaciti kuglice da ona može hvatati te kuglice, da je to bude interesantno. U polpetu sam cijeli obrok, znači kvinoja, leća, mrkvica, zoben, znači to je cijeli obrok. Vi ste onda pojeli kompletan obrok, ali to bude u maloj kuglici koju ona može hvatati, brljati, jest, može ju umakati. Znači postoje razni načini da ta hrana ipak doprije do njih kada su u takvoj nekakvoj fazi, ali prisila nikad nije pozitivno. Super su mi ti popečki, stvarno djeca ih obožavaju, klinici ih obožava, može se strpati cijeli obrok. Da. Mislim da je jako važno djeci dati izbor, znači da mogu u nekoj mjeri birati tu hranu. Znači da oni zapravo razvijaju taj svoj osjećaj autonomije i kontrole, da je njihov izbor šta će oni pojesti. Ja zaista onda na roditeljima, ko što si rekla, mi se dogovaramo, ja nju pitam šta se tebi danas jede, i se raspoložena možda za nje. Onda ona kaže, mama, ja bi rađe Alfredo tjesteninu. Da, može mi ona, napravit ćemo Alfredo tjesteninu. I ona trpa češnjak, sve to ona pomaže i ona je odabrala što će pojesti. Naravno, ima dana kad ja skuham, kažem to je kuhano, to je to, a brate mili, sad hoćeš, nećeš, Bangladeš. Baš sam htjela isto pričati o tome, o tim zahtjevima života, znači da zapravo roditelji će često reći, koliko ja znam, da nemaju vremena se baviti prehranom, da nemaju vremena nakuhavati obroke, da nemaju vremena učiti. I ono što bi ja zaista htjela potaknuti, da je to je dugoročno dobro, jedemo cijeli život. Da, nije to znači, to nije sada, ono trenutno pa će trajati. Znači. A rade temelj, rade naviku. Navika se gradi upravo od tog malena, jako vam ikad treba biti bitno, to je upravo kad su oni mali. Prve 3 godine gotovo što napravite, napravili ste. I to je samo stvar prioriteta. Znači, da li je to tebi prioritet ili ne, nego ti je prioritet nešto drugo, pa ti je isprika ovo treće. I mi smo u knjizi naveli kako ušparati vrijeme, smo napisali neke trikove. Jedan od trikova je da si na papir stavite 5 jela koje bi taj tjedan napravili. Znači, to je obično onda ili kasni ručak ili večera, jer ako je dijete u vrtiću, mi smo imali naviku doručkovati doma, upravo zbog učenja navike doručka. Druga stvar, zato što u vrtiću često je taj doručak bio ili cijeli meni je bio nešto slabiji i na taj način sam djetetu ujutro osigurala već jednu dobru dozu nutrijenata i onda kad dođe doma i obavezno čeka ručak, odnosno večera i nekakav međuobrok, gdje onda ja sam sigurna da je to dijete ipak pojelo kako je trebalo pojesti.
I onda smo napravili da na papir stavite nekakvih 5 dana otprilike što ćete kuhati. Na taj način smanjujete otpad u svom frižideru i kućanstvu. Imate nekakav plan jer došli se doma, sad ne znam šta bi skuhala, gledaš jednostavno nemaš inspiraciju, a ovo ti je ipak, danas sam rekla da ću napraviti taj bolognese. Onda smo napravili puno hrane se može zamrznuti, napraviti tu nešto drugo, znači skuhati nekih namirnica nedeljom možda malo više. A 2 dana u tjednu ako ćete otići negdje van, pojesti neku dostavu, to nije velika šteta. Ono što dobivate s time što ćete ipak skuhati tih 5 obroka doma je taj miris doma. To da vas vaše dijete pamti po tome, to su ti temelji, to su ti korijeni koje stvarate, način time što hranite svoje dijete. Neće vas pamtiti po mirisu dostave. Pamtit će vas po onom kako ste vi nešto pripremali, kako je kuća mirisala, kako ste vi taj obrok zajedno pojeli. Znači, to je jedna dublja koncepcija zašto to treba biti prioritet. Eto, to je nekako moje iskustvo i mišljenje. Kako je živjeti u svijetu gdje ljudi ne ubijaju životinje, u svijetu gdje ljudi kroz biljnu prehranu zadovoljavaju sve prehrambene potrebe? Da li ljudi moraju i dalje masovno ubijati životinje da bi preživjeli? Ili će nas nove generacije naučiti potpuno suprotno? O toj temi neki drugi put. To je fakat, sad, znaš, ja bih ti rekla, u Star Treku je moguće, u Star Treku imaju one replicators, znaš, i hrana izlazi tak, i njima ne pojmemo da su se nekad na zemlji ubijale životinje, i to je jedna ta strana utopijska, mi ćemo ipak ići korak po korak, nećemo imati izbora, ili će zemlja biti devastirana, ili više neće biti životinja, neće biti biljaka, pa neće biti ni životinja, ili ćemo već sad se osvijestiti i krenuti u nekom smjeru, već je to sad jako razrađeno i zašto ja podržavam sve te nove stvari na tržištu, zato što tržište stvara publiku. I kada ti čovjeku daš nešto što će mu super zamijeniti taj poznati okus mesa, jer to je samo faza, to je samo jedan korak do toga da tebi to možda ne bude ni nužno, ali to je taj proces uvjetovanih okusa, zato to tržište sada rapidno raste, čak se sad nekakvo meso, ja ga neću nikad pojesti, ali hoću reći da čak postoji mogućnost da se iz stanice meso stvori u laboratoriju, koje je kao tehnički ispravno u smislu, znači neće se otrovati, neće to biti nikakav rak, ništa, ako ga pojedeš. Meni je to potpuno strano i nepoznato, ali razumijem u kojem smjeru to ide i tu je taj neki sci-fi scenarij koji je eventualno moguć. Odgovor na pitanje da, to je moguće, ali to je jedna jako daleka budućnost. Ako želite skupiti više ideja što bi kuhali, udruga Budi nas djela organizira svaka 2 tjedna radionice kuhanja. Svaki put kuhamo novo jelo koristeći lokalne sezonske namirnice. Hvala vam puno što ste došle. Idemo jesti nešto sad. Idemo nešto skuhati. Hvala. Molim. Cheers. Živjeli. Evo, danas ću vam pripremiti jedne jednostavne zobene keksiće iz naše knjige, odnosno Riznice znanja i kuharice Zeleni život vege mama. Oni su stvarno doista jednostavni, super su za klince koji počinju sa dohranom, a kreću već nešto raditi sa rukama i mogu malo grickati. Za nas odrasle možemo staviti još neke dodatne, malo jače namirnice, znači baza vam je uvijek ista, a ono što dodajete to je nekako po vašem ukusu. Recept smo podijelili na sastojke za bazu i nekakve dodatke za koje ćemo se odlučiti. Sastojci za bazu su otprilike 1,5 šalica sitnih zobenih pahuljica, možete ih dodatno i samljeti. 1,5 veća zrela banana, koja u ovom receptu zamjenjuje jaje, te nam daje slatkoću. 1/4 žličice praška za pecivo, žličica ili žlica kokosovog ulja, a onda smo u ovom receptu koristili domaće orahe, otprilike 3/4 šalice, i dodali smo 1,5 šalice sušenih grožđica i na kraju smo stavili pekmez od višanja. Bananu dobro zgnječimo vilicom te umiješamo zobene pahuljice, prašak za pecivo i kokosovo ulje. Dobro promiješamo.
Prema želji onda dodajemo ostale sastojke. Znači tu sam ja dodala sušene grožđice i orahe, mljevene orahe. I rukama oblikujemo kuglice koje posložimo na papir za pečenje i prstom ili vilicom onako sredinu utisnemo kako bi mogli unutra staviti malo pekmeza. Keksići ne smiju biti pretanki jer će vam biti tvrđi i brže će zagoriti. Pečnicu ćemo zagrijati na 200 stupnjeva Celzijevih i peći otprilike 15 do 20 minuta. Svakako ih nadzirite da ne postanu pretamni i pretvrdi.